Nama Raffi Ahmad langsung trending Twitter pasca Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Apalagi setelah sosok artis R diungkap terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Sosok artis R itu disebut Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus. Netizen pun mulai menebak-nebak sosok artis R itu adalah Raffi Ahmad. Keterkaitan perusahaan Raffi Ahmad pun coba dihubungkan dengan Rafael Alun. Diketahui Rafael memiliki 4 orang anak, satu di antaranya bernama Angelina yang menikah dengan Jeremy Emmanuel Santoso. Jeremy merupakan Direktur Utama Rans Peak Basketball yang didirikan oleh perusahaan Raffi Ahmad, Rudy Salim, dan Dito Aritejo. Mengenai artis R yang dikaitkan dengan Raffi, sang manajer Prio telah membantahnya. Adapun Rafael kini telah resmi jadi tersangka gratifikasi oleh KPK. Ayah Mario Dandi ini diduga menerima gratifikasi dalam kasus pajak tahun 2011 hingga 2023. Terkait dengan sosok R ini, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan pendalaman. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangan persnya pada Kamis kemarin. Dilansir Tribun News, Asep mengatakan inisial huruf R tersebut bisa saja terletak di depan, tengah, atau akhir. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough.